abadasigana twese mu gushira igikumu imbere y'ikarata y'umugambwe CNDD nta soni bizodutera kurengana ikarata y'umugambwe y'Iprona kuko na kare hagati y'igisuru n'ikiboroza hari n'icyatsi kindi kihamera cyitwa natonatu. Ntago nje biriya mbyemera. Ntago mbyemera. None ikindi nacyo niba Imana ivuga ati uyu muntu naramuzinutswe muciye ku ngoma, wowe ugahita uvuga ati ndamukunda cyane ndamushigikiye, none dufate kukunda Imana kandi uyivuguruza. Ahubwo subwo si ikimenyetso cyuko mwebwe ibyo muhanura atari byo, kuko uyu munsi niba uhanura ibintu revera Apotre wakajya kumusabira amajwi akajya kumbashyigikira, urumva ahubwo wowe ndamuzi yuko kuva kera yabaga muri politike. Ubwo rero we no kuvuga ngo ni kinamico nka yandi yose, ubwo no kuvuga ngo aba bantu barisha ikata zo kuvuga ngo barasenga, bakihisha mu kintu cyitwa gusenga kugira ngo abantu babayoboke babizere babemere. Abahanuye nk'ibyo nahanuye wabonye ari bangahe niba ukurikirana itangazamakuru? Wabonye ababihanuye ari Pastor Beri wenyine. Reka ntanga urugero ruri hafi, reka ntanga urugero mu Burundi nyene. None warakurikiranye ibyo Denise Bucuma akunda kuvuga n'ubuhanuzi n'amayereko akabitambutsa? Nawe yarabihanuye se? Yawe data twese. Yahanuye buke? Weya no kuvuga ngo uzakurikirane ibyo Denise Bucumi avuga nubwo ari mu gihugu. Yagiye ahanura ku ngoma ya CNDD. Jewe uretse ko ntabikeneye ntanabishaka kuko ngiye sindi mu politicien. Jewe nitoje natorwa n'abantu benshi. Yego cyane. Gusa wakwiyamamariza nk'uwo mwanya? Njewe nabwo nakwiyamamariza president njewe bantora cyane. Have. Ndakurahiye ahubwo njewe reka nkubwire nibeshe njewe nka shinga ishaka njewe nkiyamamaza. Natorwa 100%. Ukiyamamariza kuba president w'u Burundi? Cyane. Njewe naba nka Ibrahim Traoré president wa Burkina Faso. Mite nkomerezaho ahubwo abantu bankunda banyumva bamfashe dusengere Traoré wa Burkina Faso. Nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye gusuhuza aho dukurikiye byagaciro komeye cyane kubugarutse kubana tumwanya nk'ingu ndagusuje kandi gushimira ko warahisemo Igicano kuri kamera ndi kumwe na Revera Pastor Abere Buhungu. Nishimiye kongera kwakira. Murakoze cyane natwe turabishimiye. Dushuhuje abatwumva bose n'abadukurikiye bari ku migabane itandukanye gizisi. Turabakunda cyane. Amazina ni Revera Pastor Buhungu Abere. Yego. Ariko ngo mu minsi mike igiye guhindurirwa inshingano. Mu minsi mike baraba bampamagara Bishop. Kubera iki? Cyari byo wahisa? Revera urumva bitaguhagije? Oya nabyo biranyuze ariko umwana kuzwa n'umubyeyi kuko niwe mumenyera ibimukwiriye. Ubwo rero baraye bamenyesheje ko ku itariki 8 ngira ngo ni ku cyumweru w'igitaha nzimikwa ku Bishop. Simikwa ku Bishop? Yego. Bizaba bisobanuye iki kwimirwa ku Bishop kwawe? Icyo bisobanuye ni yindi level yo hejuru. Yindi level yo hejuru Imana niyo ishira umuntu hejuru cyangwa se imushira hasi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wicisha bugufi azashigwa hejuru. Cyangwa se ku bantu bakoreye Imana n'abayubaha ingororano zabo no bukire
n'icyubahiro n'ubugingo. Rero Imana iguhaye icyubahiro cyangwa se iguhaye ijambo ntabwo wabyanga. Igihe cy'Imana iyo kigeze ibintu byose birikora. Ubwo niba Imana ishimye kunzamura kuri ayo yandi mavuta njyewe ntacyo narenzaho. Ibyo mvuze aba na Apotre byose ni byiza mu maso y'Uwiteka, iyo abonye bikwiriye arabikora. Yego. Kwitwa bishop hari inyungu yindi uretse iki cyubahiro? Hari indi nyungu yindi irimo? Inyungu irimo kuko ariya mavuta niyo afite agaciro. Urumva niba Imana yankoresha ibitangaza iri bwongere, ahubwo abantu bitegure gusubizwa, ibyananiranye bikunde bishoboke. Amavuta agiye kuba menshi mu mperezo, hanyuma Imana idukoresha n'ibirenze, kuko Yesu we yaravuze ngo nimwizera muzakora n'ibiruta ibyo nakoze. Rero mfite ukwizera yuko niba Imana y'abana nanjye na maginga ya ikankoresha ibidasanzwe, bigiye kuba double. Okay. Yeah. Harya warambwiye ngo uba muri Prona? Oya. Iyo ndimwe irahagije, muri Yesu birampagije kandi biramaze. Nta zindi nshaka kabisa. Ntabwo njewe mba muri Prona, simba no muri Cndd, simba no muri senere cyangwa FNR, simba muri oya kare. Ubundi se kuba waba mu mugambwe hari icyo byabitwaye? Ntago mbyiyumvamo. Ntago mbyiyumvamo cyane. Kuba umukozi w'Imana yaba mu mugambwe ntacyo bitwaye? Numva ntacyo byamfasha njewe. Uwo ndimwo w'ijuru, shaka ndimwo Yesu yatangije ubwo yatumenera amaraso, ndumva ari inyuze rirahagije, nta bindi. Yego. Ndasengera bari muri iyo migambwe na bari iyo mashaka, nzabasengera mbabwira icyo Imana ivuga, ibyo birahagije. Hanyuma twubakane, niba bazanyubaka cyangwa nanjye nkabubaka, ubundi tukubahana, ibyo birahagije. Nzabagira inama, babwira icyo ijuru rivuga, nabo bangira inama, bambwira ibyo bifuza mu isi, dufashanye, ibyo birahagije. Yego. Yego. Mperutse kubona akavideo karimo gacaracara ahantu. Yego. Apotre umwe w'umurundi bita Mbayagaha. Yego. Ashobora kuba ngaba mu ishyaka ryitwa Prona. Yego. Arimo akangurira abo muri Prona ngo gutora Cndd. Reka wumve ishaka akantu ubundi tubone kukaganiraho. Yego. Niba koko tugishigikiye akaraga k'umutima kawe agasoro, reka turabe ingene iyi migambi tuheza tuyishigikire. Tuyishigikire turi mu mugambi CNDD, ahubwo tuyishigikire turabadasigara, kubera iterambere bariko barazana n'iterambere babwira abantu bose bati nimujemo mwiteze imbere. Rero twagomba kubivuga ku mugaragaro, twebwe nta soni dufise, nubwo bamwe bariko bagomba gutera ubwoba bamwe, ariko ni gutera ibigere ku mihunda. Ubundi kuba Apotre Yego ajya kwamamaza umugambwe si ikibazo, cyajya guhagararira umugambwe mu myenda y'umugambwe, nta kibazo kirimo? Ni kirimo kuko Bibiliya iravuga ngo ntiwasaba abami babiri ngo wakunda umwe ukanga uwundi. Ikinyarwanda tuvuga ngo ntiwakeza abami babiri. Urakoze cyane. Rero ikindi nacyo urumva, niba umuntu asenga, ariko ndamuzi yuko kuva kera yabaga muri politike. Ubwo rero we no kuvuga ngo ni kinamico nk'ayandi yose. Ubwo no kuvuga ngo aba bantu barisha ikata zo kuvuga ngo barasenga, bakihisha mu kintu cyitwa gusenga kugira ngo abantu babayoboke, babizere, babemere. Ariko njyewe nkunda kubivuga, gusenga nibanga rikomeye. Gusenga nibanga rikomeye. Njyewe ntabwo njya nkangwa nuko umuntu asenga,
kuko nasanze mu isi nta muntu n'umwe ubaho udasenga. Abantu bose barasenga, ahubwo basenga bitandukanye, bagasenga n'imana zitandukanye. Kubera yuko umujura iyo agiye kwiba abanza gusenga, aravuga ngo mana umfashe mbijane. Hanyuma umwicanyi yarangiza kwica nawe agahita asenga, akavuga ngo imana irampaye ndakiza umwanzi. Umwanzi mu Kirundi baravuga ngo umwansi. Ubwo rero nasanze nta muntu udasenga ubaho. Hari abasenga bisengera, hari abasenga bifuriza n'aba abandi, bose bakitwa basenga. Ariko ku by'ukuri usenga by'ukuri, usenga imana y'ukuri azwi n'umuremyi. Ibanga ry'Uwiteka rero rifitwe n'abamwubaha. Niba basenga mu kuri bizagaragara, niba basenga ibindi nabyo nabwo bimenyekane. Kubera yuko umuntu asenga yakabaye ataho yegamiye, wakaba mwiryo shaka ryitwa gusenga, ahubwo agasengera abandi. Agasengera abandi. Ubwo rero icyambere turabona yuko Bibiliya ivuga ngo umuntu umukozi w'Imana akwiriye kuba inyangamugayo, akwiriye kuba adafite ikintu na kimwe kimutera ikizinga, ngo adakunda amafaranga. Bibiliya irabisobanura neza, adakunda impiya, atari umunyanda ndende, atajya mu nzoga ngo abe umusinzi, adafite abagore benshi. Haka impiya musigaye muzikunda? Musigaye muzikunda cyane? Ntabwo nzi ukuntu abantu bazikunda bitandukanye. Ushobora kuvuga ngo ndazikunda ariko mu mutima ntazikunda, cyangwa se sinzi nkanje uko ndeba, kuko uranzi turakoranye igihe kitari gito, wambwira ati nawe narabonye uzikunda. Yega amafaranga ni byiza, birakwiriye ko tuyagira, kuko urumva nk'ubu urabona uko nambaye, sinzi ko babyeretse abantu. Uraza kureba uburyo bibereka. Ntiwakwambara neza gutya udafite amafaranga. Ntiwasa neza udafite amafaranga. Amafaranga bakenewe mu bintu byinshi, ariko kuyakunda birenze naho ntabwo Bibiliya ibyemera. Ntubu umunyanda ndende, ntukunda amafaranga, uri ubinyangamugayo, ubugira ukuri, ibyo uvuze ubishyira mu bikorwa, usezerana ugasohoza, udagira abagore benshi, utivanga. Ubwo rero simbizi, ntabwo ndi umucamanza, ariko umuremyi azabisobanura. Ntabwo ngiye biriya mbyemera. Ntabwo mbyemera. None ikindi nacyo, niba Imana ivuga ati uyu muntu naramuzinutswe muciye ku ngoma, wowe ugahita uvuga ati ndamukunda cyane ndamushigikiye, none dufate ko ukunda Imana kandi uyivuguruza? Ahubwo si ubwo si ikimenyetso cy'uko mwebwe ibyo muhanura atari byo? Kuko uyu munsi niba uhanura ibintu revera, Apotre we akajya kumusabira amajwi, akajya kumbashyigikira, urumva ahubwo wowe none utarayobye? Wumva uri mukuru arinda, ni ikimenyetso ahubwo kikwereka ko nta yerekwa agira. Ahubwo none se ubwirwa n'iki ko ahubwo Apotre Imana itamubwiye ati uyu muntu ndamushyigikiye? None se abahanuye nk'ibyo nahanuye wabonye ari bangahe niba ukurikirana itangazamakuru? Wabonye ababihanuye ari Pastor Beri wenyine? Reka ntanga urugero ruri hafi, reka ntanga urugero mu Burundi nyene. None warakurikiranye ibyo Denise Bucuma akunda kuvuga n'ubuhanuzi n'amayerekwa akabitambutsa? Nawe yarabihanuye se? Yawe data twese. Yahanuye buke? Weya nukuvuga ngo uzakurikirane ibyo Denise Bucumi avuga, nubwo ari mu gihugu. Yagiye ahanura ku ngoma ya Cndd. Yagiye avuga ibizaba kandi ubikurikiranye birahura n'ibyo mvuga. Denise njyango no umugore wa Nkurunziza. Ni umugore wa nyakwigendera president Nkurunziza. Yego. Nawe yahanuye ko Cndd izarangira. Irimo kurangira se? Yawe data twese. Uzakurikirane ibiganiro yagiye atanga. Yavuzemwo, yagiye abivugamwo, agenda avuga icyo Imana ivuga kuri buriya buyobozi, yagiye yavuga imiyoborere n'ibiki byose n'icyo Imana bivugaho, yagiye abihanura, yavuze ibintu byinshi kandi bikomeye. Uzakurikirane. Yego, ubwo rero gusa nyene ibyo mwisi nakayobera abahanga, ariko Imana izagenda ibisobanura. Yego, abayikorera mu kuri, abayikorera mu buryarya bizagaragara. Yego. Okay, tubitega amaso tuzarebe. Ntago nzi ko Denise nawe yagize, kuko narinzi ko ari umuntu w'imbere mu bantu bo muri Cndd. Ntago bo muri Cndd se? Yagiye avuga ibintu byinshi kandi bikomeye kuri iriya ntwaro ya Cndd. Ahubwo urebye nuko ari umuntu nyene
w'umunyacubahiro buri yuriya ni president umugore wa president bari president ariko iyo yaba nk'umuntu woroheje umuntu mutoya umuntu usanzwe ibintu yagiye avuga nawe baba baramufunze yego okay ariko hari amakuru numvishari ngo umuhungu yashaka kuba atakibi Burundi nibyo iri pareko yagiye yego ari hanze keri Nkurunziza yego bavuga ko ngashaka ko atakiri mu gisirikare ngo atakiri no mu Burundi yego nta uri mu Burundi rwose okay guhenda amakuru tuzagenda tuyamenye reka twigarukire rero kuri Apotre yego Apotre urumva adafite iyerekwa ryo kubashyigikira iyo ngoma nubwo mwebwe mushaka kuyirwanya kuko biri kose ntegeza ko nawe afite iyerekwa ni iyerekwa rya Cndd ariko ntabwo ni iyerekwa ry'imigambwe ariko ntabwo ari iyerekwa ry'ijuru ariko nabonye n'umupasiteri ukunzwe mu gihugu cy'u Burundi none akunzwe kuko ashigikiye Cndd none yakundwa erega biriya njyewe ndamwumva cyane aravuga ati ningaragaza ko ntabemera cyangwa se ntabashigikiye ntabwo yabona imikorere ntiyabona hakorera aravuga ati kugira ndamuke mbe maze kabiri reka aba bantu mbikomezeho nibwo agira uburenganzira mu gihugu akagira ijambo none se Cndd kuzi kwikora utayirimwo ahubwo se wabaho n'abatayirimwo barababwira ati mudatoye Cndd muzashaka izindi nzira munyura muzahite mushaka ubuhungiro tuzababure mu gihugu ibyo terabwoba bararikoresha bababwira gutya ati uwutazatora Cndd azabashaka icoba ahungiramo cyangwa azaba cicukurira ese urumva atari ibintu bikaze uriya rero aravuga ati ubwo mpafite itorero nkaba mfite abayoboke kandi ushobora no gusanga n'abarigize ari aba Cndd agomba kubashigikira rero umuntu wese ashaka kubaho neza i Burundi aja muri Cndd uberetse ko mutari kumweho barakomeza barakomeza cyangwa bakagushiririza ariko ngo kubashiririza numvisha bavuga ngo nuguhindura ngabo batavuga rumwe oya ngo no kubahindura oya nawe urabizi ntubiyobewe gushiririza ico bivuga no kubashiririza nyene kabisa no kubarangiza no kubitega amaso none kubashiririza urumva bihurira he niryo jambo guhindura umuntu ntabwo ari cyo bivuze no kubahindura oya ngo banabo bakaba baza muri Cndd aya nakantu kagakoryo babakorera ntabwo ari kubahindura byabariye abagabo birakaze cyane ntabwo byoroshye ariko ngewe ikintu navuga buriya gutera ubwoba umuntu akakwemera ariko atakwemera mukajana ariko mutari kumwe kubyemera ku munwa cyangwa mu mubiri ariko mu mutima bitarimo ni nka bimwe gufuka mukihana ariko udafukamye gufuka mudafukamye kwihana ariko bitavuye mu mutima Imana ibona kutihanye urumva barareba ubwinshi bw'abantu bakumva ko bafite Cndd ariko ari gutinya ko babamesa nimbonera kurerega abari abasore benshi bibonera kure babigiyemwo ku nguvu kugushaka aho bashira gatwe bavuga ati ndebe ko naba maze kabiri ntabwo bariya bose ari Cndd aya ndabizi neza ko habonetse inkorerezi habonetse icyo bita agasomborotso cyangwa ikibasembura bose wasanga atari Cndd unabaza Cndd wasanga ari bake cyane bagaragara nk'Cndd ariko atari Cndd kugira ngo babahuma amaso bavuga ati ntibaze kurara ku ngo zacu ntibaduhige ntibatugendeho ntibatwirukeho ariko ku by'ukuri ngewe ibyo mvuga mfite ukuri kwabyo Cndd ni bake cyane babirimwo batabirimwo babirimwo ku gahato babirimwo kwiterabwoba babirimwo gucungura agatwe kabo ibintu bikomeye cyane kandi ibyo mvuga benshi barabizi kuko baraca mu gikari inbox bakabitubwira ati muri abantu b'abagabo cyane ahubwo ngewe urebye abantu bandi nyuma iyo aba ari ibintu byashobora kujya ku mugaragaro ngo berure babivuge babonye nkaho babivugira wasanga ngewe abantu bandi nyuma barenze bariya bari muri Cndd jewe mfite abantu benshi bemera ibyo mvuga nubwo batabigaragaza babura uko babigaragaza babura aho babigaragariza naho babivugira ariko njewe mfite abantu benshi njewe uretse ko ntabikeneye ntanabishaka kuko njewe sindi umupolitisye njewe nitoje
natorwa n'abantu benshi yego cyane gusa kwiyamamariza nk'uwo mwanya njyewe nabwo nakwiyamamariza perezida njyewe bantora cyane have ndakurahiye ahubwo njyewe reka nkubwire nibeshe njyewe nkashinga ishaka njyewe nkiyamamaza natorwa 100%. ukiyamamariza kuba perezida w'u Burundi cyane bandike muri commentaire tureba bazaba benshi bashigikira iki kintu mvuze njyewe mbivugiye kuri iyi kamera ndahiye Uwiteka Imana waremye isi n'ijuru abari buntuke n'abari buvuge amagambo njyewe nzabaribo imbonera kure zimwe zibirimwo za nyazo zimwe zitabesha zitabigiyemwo kwiterabwoba ndabiza bo bari bwandike bantuke ariko abanyemera nibandike muri commentaire n'abatanyemera bandike sibyo jewe ndazi ko abantora nibo benshi have ariko president urayize yego cyane ndayize none se reka wenda duhere nkaho ngaho uyu munsi wakugira president w'u Burundi wahindura iki mu Burundi wakora iki jewe data wa twese no kuvuga ngo igihugu cyaba paradizo umunyagihugu wese reka nkubwire ahubwo urakoze cyane utumye mpita nibuka ariko harakantu nataye haragapapuro nataye ahantu ku kindi gitangaza makuru mvuye gukora ikiganiro uzi ko utumye mpita nibuka ibintu byinshi bikomeye njewe naba nka Ibrahimu Traore president wa Burkina Faso mite nkomerezaho ahubwo abantu bankunda banyumva bamfashe dusengere Traore wa Burkina Faso Imana imurinde imushireho uburinzi bukomeye kuko satani yararakajwe n'imirimo myiza akora uriya mu president ndabizi ko akundwa n'abantu benshi nanjye ndamukunda ejo hahise Imana yamuntumyeho nibwo nakiriye message ivuga ngo dusengere cyane Traore Ibrahimu president wa Burkina Faso yego satani yarakajwe n'ibyiza akora buriya nasanze Imana ikunda imirimo ikunda ibikorwa reka mbabwire bantu muzi gukora neza bantu muzi gukora imirimo ubwo singiye kure n'ikibazo warumbagije ndaje tukigarukeho ariko abantu bose batuye isi ntago mvuze igihugu kimwe bakunda uriya mu president kandi banyemera bankunda bazi ko ibyo mvuga bifite ishingiro dusengere president wa Burkina Faso ikirenze kuri ico ngico umuntu yaba ari hafi ye muri kiriya gihugu yumvise cyangwa abonye iki kiganiro yagira ubushobozi bwo kumfasha nkaba namugeraho mu buryo bw'isengesho bwo kumushinganisha no kumusengera abinkorere uretse yuko nubwo atanabikora njewe mfite inshingano zo kumusengera butuvugana nazitangiye hari n'ikiganiro nasohoye nakoze ndi kumusengera kandi no mu rugo iwanje aho ngeze hose mfite inshingano butuvugana natangiye kumusengera Imana imuha amahoro n'imigisha kandi mushireho uburinzi imushireho ikitinyiro n'ubudahangarwa imwandikeho kirazira abo mugambanira bose nk'abakozi ba satani bahava batekereza kumwica ntibabigereho basanga Imana yamwubakiye le before dry uruzitiro rw'amabuye y'intamenwa uruzitiro rukomeye haleluya nukuri ku Imana imwimane hanyuma rero nakora ibimeze nk'ibyo uriya mu president akora uriya mu president nta mushahara w'ubu president afite ahemberwa ipete afite mu gisirikare ahembwa amafaranga y'igisirikare ariko nta mushahara wa president ahembwa urabyumva neza no kuvuga ngo uriya yitangira abaturage cyangwa se abanyagihugu ariko nta nyungu ze bwite ntabwo we arundanya ubutunzi we ashinzwe gufata ibyo afite byose akabifashisha abanyagihugu njewe rero nk'ubu njewe mbaye president kiriya gihugu cyaba paradizo umunyagihugu wese nta mukene yarangwa muri kiriya gihugu nakora nka Traore president wa Burkina Faso nateza imbere igihugu ntabyo gushirinda imbere uranyumva neza yego cyangwa se nkaba nka president w'iki gihugu nyakubahwa Paul Kagame uyu mu president nasanze atari umunyanda ndende nasanze ashira imbere ineza y'abaturage ibi bintu ndabikunda cyane birangira ku nyota bikankora ku mutima reka nkubwire nsanga bihura n'iki jambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitubeho twinezeza twebwe ubwacu
ahubwo tubeho twifuza kunezeza abagenzi bacu kandi nkahita nsanga Bibiliya iranga umuntu yikunda ahubwo igakunda umuntu akunda bagenzi be nkuko yikunda niko kuri kwijambo ry'Imana apana ba president bansumirinda apana ba president bashirinda imbere apana ba president basahura itunga ry'igihugu bajyana ku makonte yo hanze bigurira amamodoka henze biyubakira ama etage maremare none ico gihe wateza imbere igihugu umeze gutyo ahubwo wowe ntaho ubutaniye n'abajura wewe uburi igisambo udashobora kwita ku munyagihugu udashobora kwita kuri bagenzi bawe udashobora kwita ku iterambere ry'igihugu nese ubwo wabura umuperezida jewe nabubakira amarobine y'amata ku mihanda yasa kandi ndakubesha ku buryo n'abandi baterwa inda zinda uranyumva neza adashobora kubura amata umwana ubwo uzi icyo bisaba ibyo byose kubikora icyo bisaba twagishakisha twakibaza abatwitangiye imbere abatubanjirije twakigira ku birenge by'abandi twagisha inama ibyo tutazi twabibaza ababizi ariko tukabigeraho urumva ubundi tukubaka imihanda tukubaka niyo hejuru kugira ngo za motiyaje ubushobozi bwo kubikora se ubushobozi bwo kubikora igihugu kirabufite data wa twese umva nkubwira ikintu kimwe iyo ukora mukuri ugasenga Imana y'ukuri utayisenga mu buryarya na zahabu zazamuka hejuru ku butaka nifi ntizajya kwihisha hasi mu nyanja zirazamuka hejuru ariko uziko kubaha Imana biyinezeza uzi yuko none uremera ko ubukire n'ubugingo n'icubahiro bitangwa n'Imana none wayubashe umva ari giki utageraho niba Imana ari yitanga ubukire n'icubahiro ikagerekaho n'ubugingo ni gute ibyo utabigeraho icyambere n'ibindi bihugu byagukunda igihugu kikagenda bamukera rugendo bakaza none ntibinjiza amafaranga abashora amari bakazana imitahe none urumva ari giki utageraho ubundi imihanda yo hejuru kayubaka ubundi ama etage akazamuka umva ikintu wakora none niba umuntu afite amafaranga menshi afite imari niba abantu bashobora kuzana ingana niba mudashobora kwica umuntu kubera ko icyambere waciye abicanye mu gihugu nta bwicanye bukihari nta muntu atinya kugendana amafaranga mu gikapu nta muntu atinya kugenda ijoro nta muntu atinya ngo amafaranga yanjye barayiba abashora amari barinjira none urumva amafaranga ataboneka ni igiki utakora umunsi waba wamaze kwimikwa ni iki kintu cya mbere wakora maze kwimikwa ikintu cya mbere nakora ikintu cya mbere na mbere kibanze nakora yego naho uburenganzira buri wese bwo kwishira kizana icyo mwita ubwigenge hano mu Rwanda icyo gihe nukuvuga ngo umuntu wese ahita abona icyo gukora mu gihe mu gihugu umuntu wese afite ubwigenge ntawo dukumira nukuvuga ngo abashora amari bahita binjira kandi iyo buriya bahora bavuga ngo nta jana ryanga murindi uriya mu gihe nta gukumirana kuhari nta mugambwe twavuga ngo uyu ntituwemera ngo aba ntitubemera nukuvuga nashiraho ubwigenge umuntu wese agaha agaciro mugenzi we niko nasanze hano mu Rwanda bimeze nta winubira undi umuntu wese yubaha mugenzi we abantu barubahana abantu bose bakibona kuri level imwe abantu bose bakibona ko bangana nta urutundi nukuvuga ngo abafite imari abafite ibishoro bahita babizana ufite ijana karizana ufite 200 akayazana mugahuriza hamwe ibi nibyananiranye bihita bikorwa icyambere n'umunyagihugu mutoya ahita azamurwa n'umurusha ubushobozi kubera iki nta winubundi umuto yubaha umukuru n'umukuru akubaha umuto no kuvuga ngo ufite ubushobozi ahakazi utabufite atikeka ko azamwiba cyangwa azamuhamagarira bo kumwica atazamuteza abajura no kuvuga ngo impamvu uyu munsi n'uwo ufite amafaranga ntashobora kubigaragaza muri kiriya gihugu kandi bahita barara bakwisha ahubwo uyafite aracukura akayahisa none urumva igihugu kizatezwa imbere niki niyo mpamvu nta mafaranga hari niyo mpamvu ibyo kurya ari kibazo
niyo mpamvu ibintu byazamutse nta rutangira biratumbagira hejuru mu birere. Kilo cy'isukari ni 10,000, kilo cy'inyama 50,000, umunyu 4,000. Njewe noneho bamwe bavuga ngo ndabesha, ngo ibyo mvuga ngo mbambesha. Ubu tuvugana njewe naribarije ntohoza amakuru, navuganye n'abaho bari mu gihugu. Umwembe ugeze ku 5,000-6,000 umwe. Sibyo? Indimu iragura 2,000-3,000. Indimu imwe. Pana kupima ku kilo. Indimu imwe. Amazi yararenze inkombe mu Burundi. Kireka kiriya gihugu nkiyoboye. Ugigira inzozi zo kuzakiyobora se? Uretse no kugira inzozi. Uretse no kugira inzozi n'Imana yarabimvuzeho. Kuzakiyobora? Yego. Yewe. Ko nzaba president nkayobora Burundi. Ariko reka dusoze ikiganiro. Ariko njewe ku giti cyanjye. Sindabyo urumva reka mbisobanure neza ivote. Mbere yuko dusoza iki kiganiro. Njewe Imana yarabimvuzeho. Sibyo? Niyereko nararigize. Ariko njewe nk'umwana w'umuntu ku giti cyanjye nta gaciro ndi kubiha, impamvu niyihe. Ariko nshatse nanabiha agaciro kuko hari ibintu byinshi Imana yavugana nanjye nkiri umwana mutoya, nkumva ntanzira ntabona aho bizanyura. Urumva nkumva ntibinashoboka, nkumva ntibizabaho. Imana yarambwira ko nzagenda ibihugu. Imana yarambwira ati ngenda kwishuriye, ndishuye kuko wanyubashe kwama agaciro. Yigaze impijambo rivuga ngo ndarisoma ngira ngo riba mu itangiriro ngira ngo mu bice 43 hafi aho. Iri jambo ryaravuga ngo kuko wabaye inkoramutima n'umwubahwa nanjye nkagukunda, ngo nicyo gituma nzatanga ingabo zigapfa ku bwinshi nzitangiriye ubugingo bwawe. Abantu barasomye Bibiliya bahita babyumva cyane. Ngo nicyo gituma ngo natanze ngo ingabo, ngo Ethiopia na Seba ngo nahatanze ku bwawe, ngo mpatangiriye ubugingo bwawe. Namagambo akomeye cyane. Imana yarambwiye ko izangira ubukomeye. Rero icyo gihe ivugana nanjye kambwira ngo ndishuye, uzagenda ibihugu byinshi, uzagenda mu bihugu kandi nta tike wishuye, uzurira indege, uzurira patandukanye. Ndishuye, nta mafaranga yawe uzishura, ndi Uwiteka ndishuye. Numvaga bidashoboka. Jewe nzurira indege, nzagenda ibihugu bitandukanye birenze kimwe, nzagenda uturere dutandukanye. Nyose bizaba byatewe n'iki? Sinumvaga ko niyi kamera nzayicara imbere. Imana yarambwira ngo nzakwamamaza, ngo uzamenyekana isi yose. Imana iguhaye icyubahiro, iguhaye ijambo rarigira Bwana Ivode munyamakuru mwiza. Yego. Kandi nkubwira yuko nkwemera, ndanagukunda cyane. Wari wabona umpamagara nka mpita nkwitaba byihuse cyane. Nukuvuga numvaga nabona ntanzira ntaho bizaca, ariko uyu munsi nabyisanzemwo. Urabizi naramamaye ibihugu byinshi biranzi. Imana yari yarabivuze, kandi Imana yarandinze abari kunyica bapfa mu cyimbo cyanjye. Urumva zangabo Imana yarazitanze. Hanyuma maze kugenda ibihugu byinshi n'uturere dutandukanye nta tike nishuye, numvaga bitazashoboka. None ni igiki cyatuma ntizera ko nibindi bisho? None Dawidi ntiyavuye mu ishamba akaba umwami cyane rwose. None urumva bigoye kugira ngo Imana ibikore. So nabadukurikiye, abankunda n'abanyemera, bankunde cyane kandi bizere ko uko Imana yanzamuye ikangeza kuri iyi ntebe nicayeho. Abadukurikiye barabona ko nicaye mu ntebe nziza ahantu heza, nicaye kuri kamera, isi yose irandeba. Nta gihugu na kimwe kitabasha kumbona. None yakoze ibi ntiyakora n'ibindi cyane rwose, ahubwo banyiyumvemwo cyane. Yego, bananyitegure bumve ko ndamutse ngeze kuri iriya level, kuko nzahagera kuri level yo kwitoza. Bumve ko bazantora cyane ari benshi, abanyemera batere vindende bavuge ngo Imana ibireme. Murakoze cyane rero, nifitiye icyizere, nkunda abanyagihugu, nkunda abarundi n'abarundi kazi, ndabakunda cyane aho muherereye. Ndabasabira ngo Imana izabarinde, izabane namwe, tuzabane mu gihugu gishasha cy'isezerano. Tuzabana amahoro kandi tuzagera kuri byinshi. Nubwo ntaba president, njewe ndabizi ko nzagaruka mu gihugu Imana yarampaye icyubahiro. Nubwo ntaba president, tuzasengana Imana, mbabwira iki Imana ivuga, babwira ibihe, iminsi n'ibihe, kandi tubana amahoro, dusangire n'ibyo dufite. Abazampitura bahabwa umugisha, nanje ayo mfite nzayaha, nzasangira n'abatayafite. Mfite 2 nzatanga 1000 nsigarana ikindi. Rero ninza mu gihugu
wumve kutazaburara Pastor Abel impari kandi wumve kutazambara ubusa njewe mpari tuzasangira ibyo dufite mbasasire izo mfite muryame musinzire mwizigure cyane kandi nzaturi neza y'Imana mu gihugu natura amahoro n'umutekano urumva ndi inyungu ku banyagihugu ndi kintu kidasanzwe ndabizi neza mbifuriza kugubwa neza mbifuriza ibyiza mbifuriza kuzabaho neza tukabana amahoro twubahana tukagendana neza kandi tugafatanya gushira hejuru izina ry'Imana yacu urumva rero mfite umumaro mwumve ko ndi uw'agaciro kandi nzabageza ahakomeye Imana izabidufashemo Imana ibaha umugisha ntabwo ndi kubyifuza muri aka kanya ntabwo isaha y'Imana iragera ariko igihe nikigera tuzabishimira Imana kandi naho izabitugejeje tuzayihashimira ndetse n'ubu turayishimiye aho itugejeje tubaye tuyishimiye kubyimaze gukora nihabwe icyubahiro rero Imana yacu ni nziza ikomeze yubahwe Yesu n'umugabo nanjye ndamwemera kandi dukunda n'abadukurikiye bose abantu bakunda ibiganiro byacu badukunda babisharinga babigeza ku bandi abo bantu Imana ibaha umugisha murakoze ndumva ari ibyo ariko by'umwihariko ndifuza gusoza nsengera abadukurikiye muri iki kiganiro ariko nsengera na Traore Ibrahim perezida wa Burkina Faso abari muri Burkina Faso mwubahwe cyane Imana ibaha imigisha kandi abo tuzinanye ndetse tunavugana ducata tukandikirana kuri WhatsApp mwubahwe cyane Imana ibaha amahoro n'umugisha harimo abantu batuziranye muri Burkina Faso hari umudamu ufite izina rigoye kuvuga ngira ngo azaboneka ikiganiro ndamukunda ndamushuhuje kandi amahoro y'Imana bane nawe ari muri Burkina Faso no mudamu ariyo afite umugabo w'umusirikare ukomeye muri Burkina Faso ndagukunda cyane madamu Imana iguha amahoro n'imigisha kandi guhe icyo umutima wawe wifuza ukomeze kugubwa neza ibibazo byawe Imana ibibemwo kandi bikemure ibigenze neza ibyo wifuza inzozi zawe zigereho mu izina rya Yesu ndumva twasoza nsengera perezida wa Burkina Faso yego Mana mu izina rya Yesu turasengeye Ibrahim Traore perezida wa Burkina Faso ndamushinganishije mu mbaraga z'amasengesho mpagaze mu butware n'ubushobozi mpabwa na guverinoma y'ijuru niyubahwe kandi akomere yandikweho kirazira mu ruhanga gitinyiro n'ubudahangagwa bibe kuri we ni wowe utuma umuntu apfa cyangwa abaho ni wowe ukirisha ugakenesha ni wowe ushira kuzimu gakurayo ni wowe wimura bamukimika abandi ngaho mugirire neza kandi umuhagarareho umwimane abanzi be ntibamubone mu izina rya Yesu yakire ubuzima yakire kubaho kandi yakire ihumure turamusengeye Imana ikomeye Imana data wa twese n'umwana n'umwuka wera umwibukire ku mirimo ikomeye yakoze umwibukire ku neza yakoreye abaturage bo muri kiriya gihugu cyangwa se abanyagihugu umuha amahoro n'imigisha kandi umurinde impanuka n'imitego y'abanzi umurinde ikibi cyose umurinde mu maja no mu maza ntihagire ibyago byegera ihema ryiwe cyangwa ubugingo bwiwe umurindire muri kiriya gihugu umurindire ku ntebe yo kuyobora kandi mu izina rya Yesu umurinde urupfu umurinde abicanyi umurinde muri byose urakoze rero ikiganza cyawe nikibe kuri kiriya gihugu kandi kibe kuri perezida ukiyoboye ari we Ibrahim Traore turamusengeye by'umwihariko kandi tumusengeye Imana ikomeye Imana yaremye isi n'ijuru n'ibiyuzuye ikarema n'umuntu mu ishusho ryayo imube mu ruhande rwe kandi imube hafi hanyuma dusengeye abakurikiranye ikiganiro bose abari ku migabane itandukanye y'isi mu mpande zine z'isi Burundi tutabusize Kongo Tanzania Mozambique Zambia na Malawi ndetse n'u Rwanda narwo turarusabiye amahoro n'imigisha ndetse umutekano ukomeze kugasara muri iki gihugu dusengeye perezida Paul Kagame nyakubahwa uyoboye iki gihugu nawe ukomeze kumurinda umushireho uburinzi bukomeye kandi naba amahoro n'abatura Rwanda nabo bazaba amahoro mu izina rya Yesu hanyuma n'abatura Rwanda nabo turabasengeye muri rusange abanyarwanda n'abanyarwandakazi ubaha iby'imitima yabo yifuza byose babeho neza kandi bagira amahoro urakarama uruwiteka n'iryo zina ryawe dusengeye Uganda Kenya
dusengeye na Sudani, dusengeye n'ibindi bihugu muri rusange. Rero nyakubahwa Imana utwumvire kandi usohoze ibyo dusenze, ukure mu magambo ushire mu bikorwa, ubwoko bwawe bumererwe neza. Nanjye ndisengeye ku giti canje, ungirire neza kandi umpibikwiriye. Duhamagaye ubwami bw'Imana ku isi yose ngo buze buganze, kandi mu izina rya Yesu ifunguro ridutunga uriduhe none, kandi ntutujyane mu bitwosha nabi, ahubwo udukize umubi. Tubabarira ibyaha n'ibicumuro nk'uko tubibabarira ababitugiriye natwe, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe nanone n'iteka ryose. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.